Jaanong ke nako ya taba ya ka le Mankoko Baby mo go Thobela FM ka gare ga lenaneo la Eva le nna. Na le kgone re le baka e re sa lebitsanene wena. A ke tse gore ke tsanene kae ka baka la gore tsanene le yona e ikadile. E fela sa go ntlaba ke gore molatelo Bossman tsanene. Ai ka re Mankoko tšeo ga di nyake wena se leng gore wena o tshwanetse gore o se lebelele ke gore ke bele gore molatelo ka gare ga difilimi o dira eng se segolo. Gona molatelo Algeria o ba ile go dira eng ka baka la gore o ba ile go emela Limpopo fao. Ga re mmolelele ga re dikadiki o gona re na le ena go taba ya le Baby molatelo dumela Thobela. gore ka re o ka basa ka kwa henuka kwa wa dumediša ka sona so Ee, ke tlo re ntrao kae le tswile bjane. o na le polelo ke dumeng o ka reng ka e bolela go tloga mathomong fitlha mafelong ke Khilobedu a e fela ba reng ka nyala ka kwa mojaji aowa Ei, ene ba ona maswana. molatelo ke thabela go ba le wena tlhe go taba ya ka le Mankoko Baby Le nna ke thakalela go ba le lena nase. okay nnapang ke gore tlhalosetse gore bele gore molatelo ke mang Molatelo ke monyana wa kwa motšatši ka kua o la block 5. okay Aha, so ke pepeto ka ana kua ka ba ka tsena sekolo ka ana kua ka ngwaga o re ya dikgethono tša mathomo yeah tša democracy. Nna ba e le 1994 gore aowa e be le gona ke ya university. okay Ee, ka 1994 re ke ya dikgethono eh nna ke beng ke ya university ka kua trefe ka kua. wow E be la mathomo bjanong ke thomo o bona mabone ka monte ke re he. Mm. Yeah, and I would say nna leeto la ka la go ba filmmaker today le thomile then. okay Le ile gore nke ya rutela tsona kua thefe kua. Ke none gore nke thefe ka bona ba postile advert ya gore o nyaka go ba filmmaker, are you interested in film and TV ka re I mean nna ke a tseba gore ke nna storyteller. wena man And nka tsena moseng Yeah. nka ba bontšha gore ke you know, and yeah, I applied, and the first time in Kita Joburg for the first time, I mean I had my gym comes to Joburg moment nkita mo makhweni ke do rujela solo za difilimi ka 2000. Yeah, this is after ke spendile 5 years okay kua go la TEF. And by the way, I must say ke tshwanyo gore ke no le botša gore ke bile monyana wa mathomo wa ya university from my village. wow So, and yeah, and in Takajijawre, I paved the way for many because nursing care ba so onale banyana ba bantši ba ileng hore ba ile di university and ba dia se botse maphelong a bona and wena nkere ke a ba lebelela ke ra man molatelo di ile ntho ngwe botsana. yeah okay ge o ya ka university ya Limpopo o yo o ithuteleng ka baka la gore tša difilimi o bone ba nno bapatša poso mola ba re gona le difilimi kae o bo o etseng se segolo Ka nako e nna nkgola Eh. o bo o kena di-television kua ke beng ke dula ona. So mara ntho e ke tsebileng nkeye motho gore ke tsebile gore ke no le o rata dilo tša drama and all that ka re ke beng ke ngwala le bukung ke ngwala handwritten you know manuscript. Ke beng ke tseba gore this is what I want to do mara ke beng ke a tsebe ya difilimi aowa nke se bo ka e nana gore ke to ba ka e fitlhela bjane nke kua ke block 5 yeah you know. So but then ke ya thefe ke ile ke re ke nyaka go ba nurse. okay Yeah, ke no thaka jaaka ko manese ba bara go kona yeah so. ka nako ya bophelo ke sempe go You no know bona what bo I mean? senthaolela gore ai And mara nke fitha kwa khumela gore nke qualify. yeah Yeah, ke qualify o dia nursing so ka be le gore ka be ke register Bachelor of Information Studies. I was supposed to be a librarian in Kiabak Mkwanu Karikinole honors degree in librarianship, information studies. Mara then kile kidia honors degree aga go na bele nkebona advert ya TV and film. Kara hi no. This is definitely something e longore ke tshwanyo ke try and I had a strong belief that I'll make it. Yeah. ya ba le gore di go fitlhisitše mo e leng gona jwale Yeah, I believe in miracles, Yeah. you know. And ban ke dutse mo na sinkhe ba ka di film ka tsela e yeah ke mohlolo ka nnete. a re boele morago re nyaka go kwa motlholo o re go diregileng o tloilela mathomothomo wa tloga gae wa tla Johannesburg o tlo ithutela tša difilimi gona bjale ke difilimi tše di fitlhileng gore mohlomong o wa ngwala goba o wa dira lokela ba o thuša batho re ba tsenele ka difilimi ke nyaka leeto la go la ka gare ga difilimi
ke rile nkita Joburg ka 2000 nkita o rutela difilimi ke ge ba mmušo ba thomile institute engwe ba e bitša NEMISA, National Electronic Media Institute of South Africa. So e ba e thoma institute ela maikemišetšo be o transforma the sector at the time. I mean ke aba ka 2000, the year 2000. Okay. And ke tsena nna ke nako e leng gore bono le most of the people ba e leng gore ke batho ba berekang behind the scenes be le batho ba bašweu Okay. and le banna bjale mmušo bo nyaka gore ba empowere young people ba e leng gore mostly basadi ba ba tšwang maageng like ba ba ka tshwana le nna. Yeah. So enkeda mo re rutile behind the scenes like your camera editing, writing, directing, producing and all that. So but ntho e leng gore ba re boditše yona nako re ka thoma ke gore re tshwanetse gore re se rute over multi talented. Okay. Right. So and nna draba eo e ile ya nthakatša ka maatla ka re ke ile ka tusa gore for one to really succeed in the sector o tshwanetse gore o diversify ya kere. So that was in 2000. Okay. Garo Fetja, my first job. Yaba kwa Generations. I worked as a trainee editor. Okay. And then for the past 24 years, I mean, everything you can think of. Yeah. I even spent 8 years in the newsroom. Wow. But as an independent filmmaker, gitomile ka 2014. That's when I resigned from my job in the newsroom and a successful filmmaker the comfort zone to face the real world, and it's being a roller coaster. It's being a roller coaster. Ek bolela le ona bjelo molatelo o na le production house e leng gore ke ya gago mo e leng gore wa ngwala wa director wa tšweletša jalo le jalo. E re ke ba ka mokgwano we ke rana company e ba bitšang Bolo Bathaba Media Group. Okay. Re dia difilimi. Not only that, but we are trainer as well. Okay. We run an accredited film school in Limpopo and Tsanen. Okay. And Kiabaso. Retrain professionally since ngwaga wa 2016. Okay. En Kiabaso re ka no ba re trainile bana ba puta 500. Wow. Not only from Limpopo but from the province tše dingwe which are Tswana bo Mpumalanga, Northwest, Eastern Cape. As I speak right now, re na le bana ba 60 in the Eastern Cape ba ileng gore ba trainer under film school ya rena. So, and not only that, Enkiaba Gamkwano, ke serve as a council member in the Limpopo Arts and Culture Council. Wow. Ke rena council e leng re advisor MEC wa borena Honorable Jerry Maseko on matters of arts and culture in the province. Okay. Yes. Ile ne le nyaka gore bona gore re bone rena le theater mo ile gore dira dilo tše ka moka e fedile re sa sokole. Re busy re bereka behind the scenes. Akere. I mean just recently we hosted Dr. John Gani. Re bereka le bo Dr. Jerry Mufokeng wa Makgetha. Re busy behind the scenes just to make sure gore Limpopo, I mean, you know, Limpopo le produce a lot of creatives, a lot of talent. Ba ileng gore ba tuile ka Limpopo ba ta ka la Gauteng, for instance. Ka baka la ene Limpopo a lena the opportunity tše ileng gore they can put bread on the table. Yeah. But then borena re reload mo counseling. Ra ke potša gore re tshwanetse gore re change KMO arts and culture in the province, and that is our focus right now. Okay. Ke nyaka re boele morao ko Bolo Bathaba.
re na le go tshepa dilo ka baka la gore re di bona re bolela le molatelo o e leng gore o tlhatlhile batho ba bantšhi ba bangwe re a tseba re kano ba le dina le jana ba le mo ba leng gona go na le ba e leng gore o ka re botsa gore ke mang koko kae ke mang koko kae o tswa mo matsogong a rena wa tseba bobose bola ba gore morutiša o no feta a ela ke product ya ka ela re binga thoma gore bašomi ba leng gore ba berekela bolo media group right now all of them ke batho ba ileng gore ba butile matsone a lo bathaba ba bangwe ke di-trainer ba bangwe ke di-filmmaker and rena re trainer a re no trainer ka baka la gore re nyaka lepalopalo aowa re a trainer re nyaka bona gore re tlo re trainer wa diene so while ba bangwe bašomi ba company ba bangwe ke ya baso ba khona gore ba ka applya ntho la funding ka re ba bontšha le gore na le apply ba ndi funding ba bangwe re ba bontšha le gore na for you to join the industry ka re it's one thing gore o train as a filmmaker but there's another to join the industry so re ba bontšha gore na for you gore o khono o participate in the industry o tshwanye gore o attende the-film festival and markets for instance re ba bontšha gore na le diebjane I mean I can cite o na le Joy Nkapele o e leng gore o thomile le borena when we started in 2016 Joy ana bjaleng ke ya baso she is a celebrated filmmaker she has traveled the world o na le bo Mosibudi Masetla o e leng gore o thomile le borena program ya rena ya mathomo ya 2021 ke ya ba ka mokgwano and ba bangwe ba bona ke ya ba ka mokgwa ile gore re ba rutile gore ba register le di-company tša bo bona and ra ba mentora mo le ba register le di-company tša bo bona o na bo Matilda Matswi ba e leng gore ultimately ba feditše ya ba bona matitšhere bjanong a di-filimi tše e leng gore re a di dia maina ke a mantši a ke sore ke tlo a thoma ka fetšana but fela ba re go bala ke go tlhoya gore re ka netse ke ba bantšhi wena o fetša bolela ka o mongwe e leng gore le ena o ile a ya emela Africa Borwa kae go ba Limpopo kae wena o tswa Algeria ke nyaka leeto le la gago go fe go diragalang mo o na le a ke tsore ke tore ke mokgatho or ke to bitša ka Khilobedu ba o bitša intra-Africa trade fair within intra-Africa trade fair o na le ba bitšang Canex. Canex is the creative element of that Africa trade fair, intra-Africa trade fair. So Limpopo Economic Development Agency leader ka mokgwa re tsebang ka ona ba na lo tšea delegation of creatives every time there is Canex. And how we do it is that ba publish a call or apply ba assessa if under DTIC, the Department of Trade and Trade Industry and Competition ba lebella gore na it's all about compliance and then from there ba selectang based on compliance ra kuduka ra ya la mathomo re ile Cote d'Ivoire. That was in 2022. Ya bobedi Canex nna ke attendileng e be ile Egypt in Cairo. That was in 2023 and then wa ba le 2025 Algeria. And Algeria for me was special in a way that because Premier wa borena Dr. Popi Ramathuba was among the delegation that attended from Limpopo. And Gopula, when we were preparing for the trip, now we're speaking a different language. You are now diplomats. Just know hore le ke fita go Algeria go le representa province ya bolena le representa country ya bolena and le tse tshware ka mkhwelong horo le batho ba ke interacta le bolena will but le do bona le bolena hore bjanong you are representing the country and I'll tell you what this is ke ntho e leng hore na India re ke be proud ka mmereko e leng gore ke tore go deal in the past 24 years because nna monyana wa kwa block 5 ke tsebo ka nana re jajile lengwe ke tore nkedi ya zo ke zidi yao because ke ya rata ga ba recognized in such a way that ke to ya ka
ka representa country yaka le province yaka dinageng tše dingwe ka re rile re fita kua e re ke dio followa ke fofane re ke tsena ka ra di shuttle tše ba re dieteng tšona ke bona ka mo pele o no le sethuthuthu tseno le mabone a mablue. I didn't even think gore zibe ke bulela bo rena tsela and ya ba ka mokgwano o twa mathomo ne re ke fita o fita re do boyaye every time re ke tsena ka ra bus re ke tsamaya hoteleng re ke tsamaya venue ya Canex ape ke escorts ke escort re tshireletša gona ke matla gore wa tsai I said gore ka dula ka ra bus is that gore uba was itshobanyana wa re ke nna exactly was thothanyana wa rena ke nna how did I get here and nna molaetša o leng gore o khumane out of that is that ka nako nngwe se semankoko e nono kwela pele o die mošomo wao ka gore wa o rata o ska o dia ka gore o nyaka re o be recognized or o win the awards o dia gore ka ke khua ba re just stay in your lane o no dia dilo ka mokgwa e leng gore wena o tseba gore o di dia ka gore o di ratile and not because you want to be recognized e ke dutse ka ra bus ke lebelete that blue lights the only thing e leng gore be ke ntela ka minding wa gore molatelo o fitile bjanana and ka realize gore no ke because ke ratile craft yaka mošomo wa ka ko ratile ke o dia ka bokgwari ke sa nyake gore ke lebelete gore mane o tlo re kene mane o tlo fine and le mošomo o leng gore ka o dia not only gore nna ke dia difilimi bana ke ruta ba bangwe as well ka nako ngwe wa dula wa lebelela gore so and so a ke tsebe gore nna o ba ke to ba kae mara nna se o dia difilimi because wena o decidile o dia difilimi you know what I mean and wa re o dia difilimi wa re o fetša wa nyaka re le ba bangwe ba te ba tshwane le wena. So that really excites me the most. Okay. Maeto wa sepetšeng go ya dinageng ka tša kantle ka baka la mošomo o ratang o dira ka lerato wa difilimi go bapetša Afrika Borwa le dinaga tša ka kua ntle o bona ka re šaletše kae re ka lokiša kae Afrika Borwa re dia ka mada okay re dia ka mada and like like erke travela ka monde o khona bona gore mmušo wa borena wa re support okay yes nke ba ka mkhwano we re na le di challenges tse leng gore re di face as filmmakers as the film industry una le the protest tse leng gore di plan to ya kwa bo DTIC and all that because the support tse re ke di khumana a di khano ba ka mkhwano mara ke dusore ke dilo tse leng gore mekhatho ya di filmmakers ya re e busy very negotiator le batho ba especially DTIC mara otherwise the film industry in South Africa re khole ka mada in terms of the quality ya di filimi tse leng gore re a didia and mara o compare o ba betja South Africa le other African countries re thoma bona gore di country tša tshwana bo Nigeria o ke di compare le ka mono Afrika Borwa re fapane in a way that in Nigeria una le Nollywood and Nollywood e leng gore ke industry e leng gore a se industry ya just the filmmakers mara una le a film culture e leng gore e ba kere ona le a film premiere wa dala to an extent ya gore go botšisa gore na is this a festival, a music festival like in South Africa? When you go to there's this one you go what's this country in West Africa? FESPACO, FESPACO Badajari Stadium on opening nights. President Wada on opening night ya FESPACO. Re ne ba ka re ke a ke filimi ya molatelo a wa ka la botshwana la ke re a ke karolo ya yona. In Limpopo bile OS.
Limpopo is worse because, yes, we don't have arna a formal structure e leng hore has been set up o tshwana le bo KZN mo ba nang le bo KZN Tourism and Film, bo Gauteng mo ba nang le bo Gauteng Film Commission. Bo rena a rena a formal structure e leng hore e yona e leng hore ba re ye ke ya o supporta di-film. Yeah. Yes, Limpopo Arts and Culture Council is there, but Limpopo Arts and Culture Council cater all the other sectors. Okay. But the provinces that I cited, Gauteng and KZN, banale, Gauteng Film Commission and KZN banale abo bona. Okay. So, and then bagata baya support and promotion, right? Yeah. Mara when we come to funding, yeah, was when we come to just the film culture. Yes, rena ba ileng hore yona ga province ne ba o dia di film re dia bo jotlhe be ileng hore re ka khona. Yeah. Mara o nyaka ya re be le organized structures ja government to make sure hore the sector ja borena di supported and di promoted. Okay. Mara leaders really setting an example. Like hanabe no ba khriji ba khrisa mafase nya ka nte re khono network ya le di filmmakers tsheding re khono ruta from the filmmakers tsheding. Okay. Ke nna kana le wena re feleletse re boela morago ga itsaneng go bela go tsaneng o bole ngwana ga mang Bossman tswa kae? Nna ke nna monyana wa Mainetše, ke nna tlo ya Bolepše, ke nna tlo kholo. Ke bepilwe ke thalositse gore ka Mainetše. Yeah, ke first born mo ba neni ba 6 ka high, 5 girls and 1 boy. Wow. Ke thalositse gore ke o lete ka Hamojadji block 5. Le o ka no ya block 5 a kra ro ya Hamojadji ana byanong wa botsisa gore na block 5 ke kae. O tlo bona batho ba kuthoma o zongwa ya ditho. Kare a ba tsebore mo kae. It's somewhere in the middle of nowhere. Ha ona ditsela, ha ona di-clinic, ha ona metsi, black yona. Enki sa batho aye. Like ka December ke be ke na le birthday celebration, ke celebrate my 50th birthday. Wow. So ke invite le batho ba go ba ke tshepela. Mama Butla was Kim Same were there. Yeah. I had people coming all the way. I even had people coming from America to come and celebrate with me. Eba fita. Hore jwena molato lo kwa khole man. Ba bona le sa fiki. Hore bleke ya eno ke khole ke re ke kholele kae. This is home. And a shame ba o ratile. Okay. Ba o ratile ka re ke na le bodwa batho ba ke re no. Aba se botse batho block 5 le ka phela in the 80s ne. Block 5 gona le mawa block 5 go ba ke selo se sti. What's again? Why now you're so clued up. You're so clued up because that's what people ask us. Like normally we're o kwa mawa. Ke re no, mawa ke mawa. Okay. Block 5 ke block 5. So Hamojadji in le some of the villages di leng hore di na le di blocks. Okay. Yeah, so na ya yesu ke block 5 mawa ke mawa. A ene mawa ka gare go na le mawa kwa. It doesn't enter anywhere. Okay. Yeah, napile go tswa ka ga Mainetše Bossman ya tsena jwa. Yes, and I mean I can check it tshepela le mafase mo Gauteng mo we ra thakana le ba Bossman I ke thakane le monna ka 2015. Okay. Ra nyalana ka 2018. Thank you baka mkhwano we ke Ghana is my second home. Wow. Yeah, it's my second home. Re ya re ke bona family ka mola. And ke tsaka ja gore for me it's a learning curve. Like bophelo bya ka ke learning curve because ke ruta di culture tja ka Ghana ka fetša ka ruta di culture tja ka tja ka America ka re family engwe ya bo e ka America. Yo. So okay ya ka bua lona they've been there forever so they are now Americans. Okay. So yeah, I get ke bona ke le an international human being. I'm not only just a South African, and I embrace that. And ke nyaka o challenge a lot of South Africans or ba travel. Okay.
okay travela okay bona mafase a kante gore ke one bele o thoma o appreciate over South African yo you appreciate even more because o dutse fase okay a bone mafase a ka monte a o bone gore na wena ke ene ke fio ke leng gore o na le khona ke leng gore ke betere ke fio ke leng gore o na le khona ke leng gore motho mongwe a ke no ba up to scratch and then nna ke travela coming back home ke bona ile ke motho e leng gore ke tšheofaditšwe kudu ka re o ipona gore re ka no ba re lela e fela ka maAforika Borwa re na le dilo tse re di tlhokang tše dintši tše e leng gore na le tšona tše e leng gore mmušo wa borena wa re diela ene ka baka la gore batho ba bantšhi ba borena a ba tšhepele a ba se bone monna ka fela ke re monna ke re wena wa tseba ke eng o bereka ka re kwena a foreigner ke re why a re no I mean South Africa ke a eno so o tshwane gore o be comfortable but you are always on your feet and you're looking for the next opportunity and all that ke ka mokgwa e leng gore bona as foreigners ba ke fita ka mo country ya borena ba bereka ka ona so o no phela ke rai man wena nko o khutsenyana o bereka like a foreigner ke no I mean e le taba ya eng ke beng ke ya kerekeneng ke tsena kereke ya e leng gore e tsena ke ba maAfrika a mantši ke fita kua ka nako e ke nako nkano le mmereko ke fita kwa ke ya dula fase for years o bona batho ba e leng gore ba fita ka mo country wa re o yona ba fita wa bona right man batho they are just like me mara over the years o thoma bona maphelo a bona ke thoma o ba kaone wena o sa eme flogoti nka eme blagaiti a be ke na kwela gore ai ke na le ndo ke na le koloi ke na le mmereko or are everything is sharp ke content bele ke thoma bona batho ba ke fita o rai man motho wa go fitile a ba o lwile nyana jigi a wa motho wa no go gorogoro nyana jigi o khona bona life ya motho e ke thoma o develop right in front of your eyes ka no man nka se dumelle taba e ke di ya bo ba toni yaka eng salang ke re ke dola mmereko e ke thoma bona gore no taba ya 9 to 5 in senye jana ke bona e ka re ke fithile nako e leng gore ba le ne ke tshwane gore le nna ke kodumele ke thoma o bereka serious and not gore ke beng ke computer le motho o mongwe no e be le taba gore ke beng ke lemoa gore ke relaxed too much ke relaxed because ke na le dilo tse di basic now ke tshwane gore ke thomo o bona gore ke buta ke galakela ke beng ke zibeya then na monyen and I thank God gore really ke bile ka ra company ya batho ba ileng gore ba ntšhitše from my comfort zone ba re the sky the sky is not the limits so ka ba ke botša gore no le nna ke tshwane gore ke rute ke bone batho ba ileng gore e ba ke kwa kerekeng ka Sunday motho wa ona a relaxa a dia de braai nke re ke dia de braai no wa tsamaya o ya kae wa bula ile gore ke saluni o ya saluni ile gore ke restaurant o ya restaurant ka no I think this is something e leng gore as a South African le nna ke tshwane gore ke adopt and I'm not saying I've arrived but look at me now wa tseba molatelo ke kgatlheko ka mokgweleng gore wena go etela ga gago dinaga tse dingwe go rutile gore o tsebe gore ka nnete go o dutse fela ka mogae re tlo no sola ra re ba tlile ka mogae ha re sa tsebe gore ye ba itletseng ka mo ke yona eo go na le lekgarebe le lengwe ke a le tseba lena le dira meriri la re a re a tlela go raloka and ebile sa go nkgatlha a bolela bjalo a re sa go nkgatlha ke gore ke tlile semolao a ke a tla ka di-doubleup ke tletse go šoma ke ka mo e leng gore ke sontaga ke neng ke a šoma lena robalang o founa o dira yo ke lapile ke robetse e fela le tlo re šupa ka menona la re le tšela mešomo ba na le go bolela fa ka yona tsela eo re lebeletše ba e leng gore ba tlile ka mogae ka molao nna ke thabela go bolela lona ka baka la gore ke dumela gore ba bantši ba e leng gore ba bogetše bile ba thileditše ba ithutile tše dintšho go tswa go wena makoti ba ko Ghana yona ke a leboa ke leboa monyeta wa nase gore le nna le ke ke kgone go share se e leng gore ke se le nne mo bophelong a kere re botse gore go dikgokaganyo tša leago social media re o hwetša bjang nna ke nna molatelo Bossman on all social media ke Facebook ke mo e leng gore I'm loud akere and then Instagram as well, TikTok. Okay. Yeah, and yeah. Wow. Molatelo ke thabetše go ba le wena tle
ke a leboga nke batho ba ithutetse dintho go tswa go wena ba go šala morago ke leboga monyaya tate o lebogile nna go ba le wena o mo kwele molatelo nnete go na le polelo e leng gore ba re le segona le saeteng lenyala kgaetsedi ashu o tswile gona ka kua zanene a ema ka baka la mošomo ka baka la go rata sa se dirang aowa a ba hwetša ba ga bosman e tlhabana ke makotsi wa ka kua go lakana a re eteleng e seng ka baka la gore re nyaka lenyalo e fela ka baka la gore re nyaka go ithuta tše dintšhi le gore batho ba bangwe dinageng tše dingwe ba phela bjang gore re kgone go amogela se re nang le sona ka mogae nna ke Mankoko baby theeletšo thekgo le lerato la gago dintira se ke leng sona go fitlhela re tlo kopana gape la botlhanong le letlago tata